Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар кандай? Баары жакшыбы? Азаматсыңар, анда сабакка көңүл буралы. Бардыгыңар дептер, калемсап, калем, китепти даярдап койдуңарбы? Анда кеттик. Бүгүнкү сабактын темасы досумдун аты. Балдар, өткөндө биз ушул экранда көрүп турган мүчөлөрдү өткөнбүз. Ребята, вспомните, мы проходили эту тему окончанию. Например, мой, менин, моя, моё будет, да? Смотрите. Менин калемим, мой карандаш. Менин көйнөгүм, моё платье. Менин үйүм, мой дом. Менин алмам, моё яблоко. Менин досум, мой друг. Менин ырым, мой стих. Так, если вы заметили, вот это с красным подчеркнутые буквы, это окончание, да? Который показывает, что этот вещь или предмет принадлежит вам, именно вам. Но, видите, они бывают разными, да? Например, калемим им заканчивается, көйнөгүм үм, алмам алма ам, досум. Не может быть досам, потому что это неправильно. В конце начальные буквы должно быть а, если в конце должно быть ам. Ырым, мой стих, да? И еще есть вот такой, например, смотрите, алма в конце. Какая буква? Согласная или гласная? Балдар, менин алмам деген сөздү акыркысында, алма деген сөздү аяккысы кандай тамга менен бүтүп атат? Үндүүбү же үнсүзбү? Албетте үндүү менен бүтүп атат, Демек биз бул жерге мы гана тамгасын кошуп койсок жетет экен. Ал эми мисалы үчүн ыр деген, аяккы тамгасы бул, например, в слове ыр в конце согласная буква, и поэтому мы должны добавить еще гласную и получится ырым, мой стих. Не может быть ырм. Например, если, алма уже есть гласная, и поэтому мы не добавим букву букву. Сразу же алмам, а то получится алмаым. Это будет неправильно, да? Поняли? Хорошо. Теперь, ребята, новая тема. Тут идет речь, что какая-то вещь принадлежит кому-то, да? Не вам. Ему, например. Или, например, какая-то вещь принадлежит ей. Или эта вещь его. С помощью окончаний с и у нас получится, что именно эта вещь, предмет принадлежит ему. Например, так, смотрим. Например, анын переводится ее или ее. Анын калеми его карандаш, ее карандаш. Анын көйнөгү ее платье или его рубашка. Анын үйү его дом, ее дом. Анын алмасы его яблоко, ее яблоко. Анын досу
его друг, ее друг. Анын ыры его стих, ее стих. Мынакей балдар. Айырмасы бар экен, көрдүңөрбү? Эгерде сөз аяккы тамгасына карасаңар, калем деген сөздүн аяккы тамгасы бул үнсүз тамга, демек бизге бир эле үндүү тамга керек экен. И тамгасын кошуп койсок эле калеми болуп калат. Ал эми алма деген сөздү карасаңар, аягында даяр эле үндүү тамга бар экен. Демек биз эки үндүнү аралаштырбайбыз, ортосуна үнсүз тамга сыны кошобуз. Алмасы болот. Бул жерде ал эми дос деген сөздү аяккы тамга бул үнсүз. Демек биз үндүү тамга гана кошуп койсок болот. Досу жетет. Туура да ушундай балдар. Анын ыры. Көрдүңөрбү? Аяккы тамга ры. Үнсүз тамга. Бир эле үндүү жетет. Ребята, смотрите. Калеми. В конце калем буква согласная, и поэтому мы просто добавили букву И. Калеми. Ее карандаш. А, например, Үй – это дом. В конце на кыргызском это будет йоттошкон тамгалар. И И – это негласная. И поэтому мы просто добавили Ü букву. А алма, там уже в конце гласная. И поэтому мы обязательно туда и еще букву С добавим. Получится алмасы. Его яблоко. Эми балдар, көнүгүүлөрдү аткаралы, канчалык деңгээлде темаларды түшүнгөнүңөрдү байкайлы. Теперь, ребята, посмотрим, насколько вы усвоили тему. Упражнение 2, страница 34. Апа. Как будет, как вы думаете? Какое окончание? Да, будет. Апам. Моя мама. А дальше вы сами будете работать. Обязательно спешите в тетрадь. Үчүнчү көнүгүү 34-чү бет. Сөздөрдү которуп жазгыла. Переводите слова. Ал эми акыркы көнүгүү бул 8-чү көнүгүү, 35-чи бет. Видео аркылуу жөнөтөсүңөр, текстти көркөм окугула. Прочитайте текст и отправьте мне видео. Балдар, сабак ушуну менен бүттү. Көрүшкөнчө. Сөзсүз түрдө таза, сулуу жана туура жазганга аракет кылгыла. Обязательно красиво, правильно сделаем упражнение. До свидания.